Tunchuma chuan kumsang ni som pakhatati chua drama romance film kan clear ho donani thonthu tak tak abe chana siamani a kumsang khat zakwa panga bor ni in meiche pakhat Sabina ron langa a umdan chumak le in chumi wang chuan mental hospital ron pan pui anni a doctor kala ron lang le in Sabina chuan hysteria natna veiti amu chuaka hetiang natna veiti atira pangai tekinom ma se anua anom dan ron dang lamin atopa an taksan thunun zauta thin lawani chuwang chuan kala chu Sabina hnunga thuin amu theilo nan ati a amu vei chuan a omdan adang lam thin wangani kala chuan psychoanalysis method mangin chu method a chuan damlote nun hlui zir chiang masa a chu natna nei chante chu zirin chumi wang chuan Sabina chu abetran tabok chuta tang chuan anatna hri chiang zwal theidonani kala chuan a chip chiar theyang berin Sabina chu achan chinan zot vela azona zo tang chuan Sabina natna chu ano pante lai tang toal alo nei chan ni in apa chuan kutalo thlak thina diklo takin na lo chhor thin bokani chu mai nilovin anunga te beng thina achawa piangin akuta fo sak thin bok kala chuan in kim azia fel nuwa a ho san zuita a kala chuan an puine na Sabina chungchang in kim shilin athuron te dil bok emai chuan Dr. Floyd ta method mang tora shilin chu psychoanalysis chuni kala chuan man to thu soin chuti lai chuan kala chuan thil hre chuakin Sabina chu mele khathiam takani thule doctor ne tum thu te soya ma se natna wang chuan ani theilawani atuka kala chu hospitala kalle in Sabina chu bele a angai na sothle a thiana anin chhuat te der mai Sabina po ain hong sothle in a chanchin po shil bel zela kala chuan doctor ro pui takani thei thu shilin ma se ni chuan a theilo thole university a admission a mu theilo thu te soya achan chuan natna wang ni in tu man doctor tan an du lawani kala chuan ani thei tur thu soilein athan pui tur tho shila ama ngei po athan pui thei tur tho shil bok chu thu shiat vele Sabina po hlim takzet chumi nuwa Sabina chuan kala chu tran pui tanin nathar kala chuan a peve zela a risel nei ma ason na na te ni Sabina porim taka thokin honinga mozat nuwa method chen khatmang chuan midang zong po in kolvekti Sabina chuan a hri chuak ta a achan chu ama po that chho em wangani kala chuan Floyd method mang chuan anu pui ema po in kolin a in kolna Sabina po chuan a pui thin nge a ni khachu kala chuan anu puyom dan le angai to na te chu zotin anu pui chuan angai sak lo tan rewa sha thochila ani chuan afane na ankal san me lo thote soin Sabina chu mi fing tak le thwak chak takani chumi wang chuan a therapy chu kala chuan ati sang tabok ni khachu kumlia ne tanga chu natna chu avei to thu kala chu shila plate pakhat ati ke pal hlau maya apa chuan mu vele ruma shwai shangin zuna che ma chu vochina ni tin tam tak chu tia kut thlak thin no chuan Sabina chuan nuama ti chanta a mi kuta twar pona hlim tak zet zel zunia kuthak chu addictanin chu tatang chuan anatna chu anei chho chanta ni ama le ama te intina thina hospital atanga achwa mai po a in ring lem law reilo te nuwa achwa tor thoka le chuan shirin kumnelia meu chuan kala le nu pui chuan Dr. Floyd tan mu a ani chu in komin Sabina po medical school a chuan a kalveta a doctor ani mai melani lelama doctor chu kala laka lom lein achan chu ami thot dam lo te laka aman lo thin em wangani anni chu in kom tui le in darkar som pathum don lai mai anti ti hialani kala kal nuwa Sabina muturin medical college a kal le a Floyd ne nanin mu thule reitak anti ti dun thote ani chu mi fing takani thote mi big takani thole method thar thatak tak ala mu chwarin thote shilbok chumi nuwa Sabina report chu muin an skula student chaberani thole engtik ni ai mo chuan psychiatrist turu tak alani tur thote shilin chu thu chuan Sabina chu tilhim le ni ninga muzat nuwa Floyd tan kala le kha thonin a student chu anena alo thon thoni
ani chu thuak lam boina nei ni in aming chu auto ani a engamo chen kala pui na ngenin aning kom zuya atopa auto chuan meichia ringot a chilani ti hri chuakin fa tam tak meicha sang sang laka anei to bokani auto chuan meiche chanchin lir soizomin kala po doctor ani wang chuan meiche tam tak aton to ringa an a chil ring tlat bokani adam lote chu mutpui turin shilma se kala ngai dane ro ani lo hle ni taya kala chuan sebinai muin sebina chuan anjirlaya sexuality anjir thole ala shiat ngai mi ala uthu chila achan chu ngai zong la nei lo wangani chu vele kala chu fopin hunlim omtak manduna doni chuan zana aruma aron kal thei tur thu shil bok mase nupui nei to ni wangin a thei lo tho kala chuan soin a clinica kal santa a otoan clinic cho chwa sanani ti hri chuak le in lekha lo nu chia bok lekha chuan engkim wanga alom thu soin inkom na hun thatak an nei wangte chuan lom thu soya akal to thu te soin apaina omna lo zo tani chuan a thi to thu shil turin lekha chuan a ziak bokani lekha chiar zo chuan kala chu lungai hle maya zana sabinai chu amule ta a anin kom nuwa in thlem thuin zanuam tak chuan mangdun tange nge ni chuta tang chuan anin mutafo boka ninga muzat nuwa kala chuan an pui muin ani chuan atana surprise nei tho shila luikama shruain longleng chu muta a kala chuan longangai nat em wanga alei sak thu te shilin kala chu in thiam lo ta hle maya anu pui chuan a hmanga izia she tharin ani ro chuan ala uire sanjui si chumi nuwa sabina mulein hunaman pui thei to lo tur thuwa shilta a engkem mai chu ti to padoni achan chu anu pui na hmangai em wangani chu vele sabinai chu nole tanin in chen lo sham tur chuan alo ngena ama kalsan lo sham tur chuan ngenin kalai ro chuan alo ngai thadu lo sabina chuan a top nan thil pakhat ngen le in anunga apa anga voi khat beng turin na ngena kala chuan lo rem ti in chumi nuwa chuan anunga bengin a chwa sanjui tabok atoka floitale kala chuin muin clinic atanga auto tan bo tho kala chuan a shila chumi nuwa psychoanalysis chungchang soizomin atopa anin hnialta a achan chu an ngai dan ein mu lo wangani chuti laya damlo ne na in lechina nei ti asha thu floita chuan soin kalai ro aphana salhe a reilote nuwa sabina mule in anin leichin na po an la chun zom ta zel mai masi kalai ro angai tha thei to lo anin karti to padu thu soile in achan chumi zong in an chan chinan sha to wangani chumi nuwa sabina chwa san tumin ani chuan lo danga masi kala chuan a thei to ngang lo tho soi nuwa a chwa san ta a sabinai po atrap ta zoi mai nikha chu kala office a sabina chu lokalin alaka thin jim le a engwangin nge an chanchin chu anu lo thil vek ti na runzota kala chuan anu chu a thil reng lo thole ama lo shat vek to tho shila doctor le patient in kara chu tyang thila thleng chu thil theini lo tho soilein sabina in chu tho shia chuan a thin jim ta a abula chem te mang chuan kala maya chuan a zai sakta a athuron wanga lom tho soin akal san tabok ina sabina chuan doctor floyd tan le kha ziakin assistant ne du thole kala chanchin te po cho soibok chumi nuwa floyd chuan kala le kha thon le in meiche pakhat sabina antia tanga le kha don thote assistant ani du thote shil chong le a kala chuan adam lo in colony thole alaka psycholysis method man thole anin kara engmaum lo tho shil let ve thung floyd tan chiar no chuan meicheri rupa ngai lawa ngain kala ne nanin kar po chu aoi zo talo sabina nadil po chu anol sakta bokani sabina chuan a shiat vele athina rimin alungai hle maya kala thilti nge ni ti rinna nei bok taya kala mule in clinic chu lo chwa sana lo tum meka thudi kengkim floyd a shil turang enin assistant ani theinan le ama hunata na poimo em wangani chumi pya lama kala ma hun ti chi thei vek thei thil ani ve tho wang chuan lomjok turina shila achan chu engma alaka te tum lo wangani sabina honwa kala chuan thudi kengkim floyd chu lekha manga shil le in floyd chuan sabina chu lekha thon le ngal bok athil lo ti wanga ngai dam dilin assistant ani thei thote doctor thiam takani ti kala tanga alo sha to thole engtik lai poa na ron zom thei tur thote shila chumi nuwa sabina chuan kala mule in research apui du thua shil nuwa apui zui ta ngala
Sabina chuan kumhni aliam nuwa a khor sa zo the ni chuan Viana a kalsan tur thu soin kala chuan a mu thei to don lawani chu vele kala chu trapin Sabina chu lo mangai ve man hle lo ni kumhni aliam nuwa Sabrina chuan a course chu zovin Dr. Floyd ta mu a psychoanalysis chungchang te soipuin Sabina fin na te chuan Floyd te chu anne takzet Dr. Floyd te chuan damlo then khatte clinica alo thon tur thu shilin chumi nuwa kala chu bebok an panele khain thon tonin research sang sanga mi thot te chu an soiduna reilo te nuwa research a chuan an thoin mel talawa chuwang chuan anin be chhun zom thei talo bok ninga muzat nuwa Sabina chuan MI muin Sabina chu arai meka Russian doctor pasala nein kala dam thatwak lo thu ema chuan a shilbok Floitane nein biak lo nuwa a hrisel na atlak niam chakzia soin Sabina chan puina te chodila chumi nuwa kala chu muin Russia pasal ne na an let wat tur thoshila chuta chuan omhlen an tumbok dam lo thar neem ti kala chuan zotin oti chuan a changa adam lo chuan Sabina lo shia chwa te thin kala chuan mangchia nei fo thu te soin amang ang changa piangin adam lo chu mubok thin chudam lo bula chuan Sabina bula omangin in ngai thin ani akal san lai te kha shi chuakin kala chu ain chir ta hle a masi tuna chuan engma siam that the ni talaw Sabina chuan kala chu thlir zui vongvonga an panian tra zoi zoi nuwa anin chenta ni kumsang kha zakwa somni ni meu chuan cancer natna wangin Dr. Floyd chu boral ta a Sabina ipon adam lo en kol mekin Dr. Ming thang takanita a mase kumsang kha zakwa somli pania Sabina le afanu te pani chu ka alhumni in kalairo khovel huwa pa psychiatrist ro pui takanita a wal jiko tam tak siamin kumsang kha zakwa somruk pakhata abora zui vetani